Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silin Sang Puya Governor Dr. Hari Babu Kamambatian Sairang le Vaireng te inkar kongpui poimo aranglama siam thei turin Department Pani te inkara Chinfel Thuai atul ati Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Pu Bhagirat Chaudhary Chuan Celestia College of Veterinary Science and Animal Husbandry atlo Uttar Pradesh sa Chandigarh Dibrugarh Express Rail te sola mi pahni anthia mi somni in liamantur CBI cho need UG paper put do kai hnuya AIMS Patna MBBS zirlai pali anman Governor Dr. Hari Babu Kamambatian Sairang le Vaireng te inkar kongpui poimo aranglama siam thei turin Department Pani te inkara Chinfel tur omte Chinfel tumin thei top chu angai ni ati Nimin Khan Governor Hian Ras Bhavana NHIDCL Regional Office Aizol ho to the meeting ane puya he huna hian NHIDCL ten Mizoram chunga National Highway siam na mun riata an nei chungchang an soifia NHIDCL ho to the hian kongpui poimo tak Vaireng te tu sai rang le mun danga na tho thei ani lo chante an soifia NHIDCL ho to ten kong siam na mun chen khata mi mal malang na le do dan awanga a khailak thin thuan soya an har sana lian pet ero kong lai na tur ruam man chungchanga sarkar department pani indam siam thelo wangani anti hemi chungchanga hian governor Dr. Hari Babu Kamambatian chon NHIDCL na thokte chu beidong mai lovin Mizoram ta na masona rural poimo masabera chal the national highway kongpui lai zau le kongpui siam na tho ani theinan an har sana to chu Chinfel dan zong chunjom zel turina cha a malak chunjom dan tur po soipui ngalin ama point ministry lama athei dana umzui tum thu soini governor chon national highway kongpui poimo zinga Mizoram ta na nunatnar ti chal thei Vaireng te tu sai rang kongpui 4 lane siam na tho thei lo top chu poyati zia soya he kongpui hi atang rol rolin Mizoram ani tina an khosak na tan sumsen so na setakin atlem pha dona bungrolei na setakin atlem pha ba ka Mizoram masona kongshong shangin athen thei dona ni ti chu wangin hetiang khopa kongpui poimo hi aranglama tho the apoimo a department pani tepo anin kar Chinfel turomte Chinfel tum turin thei top chu angai ni ati Khozol District Land Committee meeting chon chairman K Vanal Thiana DC Khozol ka shuna in DC meeting hall animin khan am khoma department office tur ram dilna tele land committee recommendation dilna te en hawarel felani in mukhoma hian Khozol DC puke Vanal Thiana chuan thu soin district land committee chu district level committee poimo takani ti a land committee chuan land allotment pialama district chungaram buai Chinfel konga te ram kang tur ven konga te sarkar le wantang ram vanhim konga te ma phona len takani ni ati buke Vanal Thiana chuan Khozol district chunga ram buai land committee te kota au mangin land committee chuan a Chinfel thei ngei turani ti a committee member kalkhom te chu tranrol nen thokho turin asomani meeting a hian sarkar department sang ten office mun turaram dilna land committee an thlente herelani ba ka mi malrama tanga land committee recommendation dilna lutele land list dilate clear hawa enfel ngal ni in atulanga malak tura reng ngalani he huna hian putimathi alal mangaya settlement officer Vabei Mozachi Joza SDO Sadale concerned department sang ayo te ba ka Khozol Khochunga village council ayo te telani Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Pu Bhagirat Chaudhary Chuan College of Veterinary Science and Animal Husbandry Central Agriculture University Celestia Teaching Veterinary Clinical Complex le Department of Veterinary Microbiology atlo a Nimin Khan College in Sakthar Sales Board le Silver Jubilee Monument honga College Community Hall Exhibition bo sayat lo ba ka lo nei tu tele ran vul tu tenen income hunan mangbok ani Union Minister of State hian Veti College in kumsomnga antin sharing na lungan phun Silver Jubilee Monument hongboka college campus a thinga phun hnuwa community hall a exhibition bo sei chotlo a he huna hian Professor Lunun Tluangi Mar Dean College of Veterinary Science and Animal Husbandry kai choin lo nei tu tele ran vul tu tenen income hun hlok thak tak an mang ani Pu Bhagirat Chaudhary chuan lo nei tu tele ran vul tu te chu ngai poimo turan ni thule kumsan somni pakua chuan an thlatin laklu alet lia pungturam malana kalpui me kani thua soya an thaile sa thar chote a shana lam ngai poimo turani a FPA win thu mai ni lovin atakin an kalpui turani ati bok
Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Pu Bagrat Chaudhary hian program poimo sang te man zo fel nu boin chan huan New Delhi akile don ani Healthy Lunglei District Board say Lunglei SP Conference Hall Lunglei District Executive Force DEF te pualin na in kai hon thei lo chi chungchang in zetin ni min khan bo sei ni a police personnel te chu an hrisena din hun endik sak anni heuni Lunglei District Additional Superintendent of Police Puke Bema tau sa chona kai shuaya Lunglei SP Pujelan Monki ma chuan Healthy Lunglei District in chutiang hetiang hun an bot sai thei chu lo mo mati thua soya ni tin nun phung an khosak phung le an le in thalo awang te in NCD nei theya police te chu an hna an boi hle thina chu wangin an mani inen kol uluk atu le zol ni tibok Additional Deputy Commissioner and Chairman Subcommittee on NCD Awareness Campaign and Screening Drive Lunglei Pujems Melung chuan thu sei Healthy Lunglei District Campaign ro manna hun bo sani thei chu lomomati thu sei Mizoram NCD nan sang cancer zun thum sen sang stroke ve an pung chakin thi pui po an tam hle ti a ngai ven ngun atul hle ni ati ni tinun phung ar sela ngai poi mote taksen en ko uluk le in chungchanga film khute chu NCD laka himnan apoi mo ani ati heuna hin lunglei DEF mi samret paret te hrisala din mun lunglei civil hospital thok tu ten endik sak ani Mamit District Mizoram Journalist Association le Mamit District Superintendent of Police Pil Thangpui Pulam te chon dar lak le tuidam in kar kong har sana soi nimin khan anin koma MJA le SP te chuan dar lak le tuidam in kar kong chiat wanga mishing le lir theite himna tura lir thei tan dan tur ro manna asiam chon jom hlo tok lo ni in MJA te chuan an hri a thupek zomani nge thenan mala dan turan soi howani tuna lir thei kal dan tur ro manna siam jing dar nga atanga chanu lamdar ni thleng tuidam atanga dar lak panakal tur le tlai lamdar thuma tanga jing lamdar lia dar lak atanga tuidam pan tura thu so chon jom hlo lova kong laka har sana thlen na sa hle a hi ti zeo mani theinan duty detailment siam turin Mamit SP an ngen ani Mamit SP chun her sana hi an hriat thule tuk in darnga tang hian duty turanta thu shila tuna an kong hon hian omzia nei lo tamlo ani chuan rom hanadang siam le thei turin mala kani thu sein thuron impact on zel ni se thi a atulani chon one way kaltir po ani mai the ati kan correspondent soidal he kong hi langkai balu phuno kong berani wangin film khurangai hle a thupek so hian duty omlo wanga zom a hlo wang hian khojin tan har sana thena sa hleti Mamit District MJA te sonan soi ani chanchin thar hi akaswani aizol tanga puan ani Uttar Pradesh a Chandigarh Dibrugarh Express rail che sola mi pani an thia mi somnin leman tuar tudon danin rail che sona mun hi Gonda district a Mankapur station kiang Gonda to Gorakhpur rail kong ani a rail hena kong zo solin rail pindan somni pathum zinga somni pakha chon kong hi zo solin che sone thleng tania thudon ani a Gonda rail che soldan chui tur hian high level inquiry din ngalani a Railway Ministry chon mithi chungten hena cheng noi som ve pek ani tur thu pong ngala rail che son mun NDRF le SDRF ten chan chuat na an thok ngal ani CBI chon need UG paper pudu kai noya AIMS Patna MBBS Julai Palian man CBI nan man te zinga pathum MBBS third year ni in pakhati second year ni a CBI te soidanin heng mi pali te hian need paper ruput rom bo phurtu pancast singan exam ma zona alo nei lok chu an chan saknia hretani a pancast singa hian heng need UG zona te hi miswal rol organized gang te kaltangin anei ni na soi CBI te chen MBBS Julai te hi an laptop te man sakin hostela anom na chu ko po thelovin an khar saknal ani Union Home Minister Amit Shah chon min khan National Narcotics Helpline Manas 1933 atlangzar Manas ko tang hemi puiten ruhlo to ron shiate anshil theidona Narcotics Control Bureau te chu he number ka tang biak po theini in ruhlo ngol veile ngei du tan po zona zo thei ani a abetu mingle dina thup ani ang Union Home Minister ho hian New Delhi Narco Coordination Center NCORD an thu khom ngala thu sein push a chon ruhlo do chu apoi mo hle ti sein ti tak tak nen dawanga ni ati chanchin thar ser ti topna na tlang pui Governor Dr. Haribabu Kamambatian sai rang le vairang te inkar kong pui poimo aranglama siam the turin department panit inkar chinfel thoi chulati Union Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare Pu Bagrat Chaudhary chuan Celestia College of Veterinary Science and Animal Husbandry atlo Uttar Pradesh a Chandigarh Dibrugarh Express rail che solami panian thia mi somnin liaman tuar CBI chuan need UG paper pu du kai noya AIMS Patna MBBS Julai Pali an man so ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani